bwanyuma yo kugamba okwa mukuru w'ihanga aho yagamba aha bintu ebitari bimwe na bimwe ebirimo kuranisa obushomankozi okuranisa bakafuna twabasagambaho n'abanyishenjero batari bamwe na bamwe aha nshonga ezi president yagambaho bo abanyishenjero bashaba ngo habeho okutamamani omukuranisa oburi bwenguzi obukanyire omwihanga mbwenu nyowe ni nyenda ngu president akozise omukono gw'ecyoma ahakurwanisa nguzi abo kuba hati twashensharinga abantu abakoreho parliament yagira iki yakore kikorwanisa nguzi acagiri ahubwo nugo muhanda nugo gumwe guturarabere mu kureba ngu enguzi yabingwa omuyihanga yaturika ihangera irigire kanariyo nduza kandi yaturika ngu ihanga ryo mukono yitu nkabanya Uganda nitwe twabasa kurita ninga nitwe twabasa kurutungura nangwa yatoreka ngu amahanga gaheru tugine kikabasa gukora so itwe twenka twaba tuyinovunaniswa bwitu ntukora munonga kandi twasa kutunga ntunguka ntubasa kwebisa yagamba ho akintu cya corruption kandi yagamba kwakwija kujurwanisa n'amazima turire nagamba kwakwija kujurwanisa konka muheri yagira ngo twahure ibintu bibiri ecyo bakweta dishonest ningo butaba w'amazuma kandi ecya kabiri na nokora ishobe ninga mistake tinkumanya president okwaye kutekateka kwija kwahoramu ahagati ya mistake na kuba dishonest aba bayongera bagamba ngo president aine kuteka sente omunkora eza government okureba ngo zayongera kurwanisa obworo kandi program zezi harimo emyoga parish development model ahamwe na nezindi nko muringo gumwe ogwo kubasisa abantu okugira ngo bagire sente baruge omuri bakafuna nicyo kureba president nagezeho kwena ngo habeho uko sente zagaruka mu bantu kaza parish development model nk'emyoga nk'esente z'emyeto nk'esente z'abakazi na n'ibindi hati ibi byahereza abantu sente abantu no batakiza fundraising kurebuka nkabo kushabiriza konka ecyamane kikuretera abantu kushabiriza na fundraising n'enshonga yo kugira ngo abantu tubine sente kandi ebyo gukora babine so nindegateka ngo government kuya kuteka mu sente nyingi zukumara ebya fundraising nabyo bingi bikacendera akubantu na fundraising abo kugira ngo tubine bwekoro nibena ngo bakwatanise babonyanga kugira ngo kamwe nugo muganda kintu kya corruption mazima ko ehingura ine enguze ehingura ine mu ihanga lino kandi kirebukika ngo mukulembeze we ihanga kironka kintu kyo kubaza ha state ye ihanga okuyika okibazaho okijumira abo kuba tuyikira level abantu bakwiba with impunity omujunki yaita with impunity omuntu naiba atabalirire kigenda kuleta buzibuki hala abantu omuntu naibe sente za marwaro emibazi noibe sente zokusoma noibe sente za balimi mukuru w'ihanga nagira ngo buri bwenguzi ho bwahati bweyonjire aho yagira ngo no mu state house ngo hari habaherize kwatwa ngo bamwe ombakozi be ababire nibiyaho sente aho abantu abari kwenda kumureba